clear tu le ngai thatu te ni lai ni chibai le vek ule ni zanama UEFA Champions League in care result te clear le tor auma chung te chu kan clear le tin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po ngai nom tak auma chung te po chu thira ngai thla ho na hun in nei le donong o soita kangin ni zanama UEFA Champions League playoff second leg khel ania ni zana in khel monom takka zantir lama in khela Italian Serie A club AC Milan kan mang tha an kingpui an mikwal Dutch club Feyenoord chuan UEFA Champions League in nelna tang hian an petla in khel monom takmaya hian mol nei tu Milan lam hian goal shot tum som pariat te meu mai an neya mikwal team Feyenoord lam hian goal shot tum ruk nei thungin in khel pumpui thlera po AC Milan lam an thazoka ma se Feyenoord lam awan nei zoka an tang ta thung San Siro Stadium in khel monom taka hian in khel an tran chau te in second somthum pasarina Mexican forward AC Milan in tuma an machon mek Feyenoord ta tanga transfer kongka kharta ka an senglo Santiago Jimenez chuan Milan tanama an hroina goal hi aron khunga AC Milan lam hero pui takin an comeback turangai tepo ani man amai ro chu hemi goal ba ki goal dang alu bel thei tamai lo thunga Milan lam hian na takin norzui ma se goal apoi mober an khung bel thei me ulo first half goal dang alu bel lova aggregate 1-1 ani mek bok second half an tran deu chautin minute somnga pakhat na AC Milan defender poimo Theo Hernandez su red card ma no chua ania hei hi Milan hian an tuar zui ta hle an du ang tok point an norzui thei talova khel thazok ni thoma se kim lo tanana na 2 minute som sari pathumna goal an chua Feyenoord team tan hian Julian Carranza chon an sipor sud na goal aron khunga game borok po atang zui le Milan lam hian next round lo turing goal khatal khung le an mamoti anin shia a natakin norzui ma se goal dang alu bel lova minute som ko pasarina Feyenoord player red red kat mang no chu ania hei ero Milan tan chortang kaina hun awm talo anni ti hian goal khat ve ve in pein anin ne toka aggregate ta ero goal ni goal khatin an thata zoka first leg ka an chakha mangtang ka yin round of 16 Feyenoord lam hian anin pet kaya Milan zin kong ero atop ta thong zanlai pellama inkhel borok changle mu nom zet maya Portuguese League club tha Benfica le French League 1 club tha Monaco te in matchona po changjok anom lova team pani te second leg a hian goal thum ve ve in pe in anin ne tok amai ro chu mol nei tu Benfica lam hi awaya sikhat faya anlo chakto awangin awa nei zoka an tang ta thung he in khela hin Benfica hian goal shot tum som an neya Monaco lam hian goal shot tum som panga an nei ve buka in khel pumpui thira Monaco lam an thasheta Benfica lam ero an van nei ta thung in khel monom takmaya hian in khel an tran tra minute som ni pahni na Benfica tan Pavlidis a siam sak a train Mohamed Karem chon ma an hruaina goal aron khunga aggregate ta goal ni faya ma an hruaina ani chiam bok Monaco lam an beidong du big lova an thora po sengin minute som ni pahni na an thora po sengin minute som thum pahni na Brian Embolo siam sak a train Takumi Minamino chuan an sipur sun na goal thatakin aron khunga Monaco team an phur hle first half a ero goal dang alubel zui talova second half an tran deu chautin minute somnga pakhat na goal kan hmuleya akilo se siam sak atangin Ben Seguir chan Monaco tana an sipur su zona goal aron khunga he in khela goal ni goal khatapma an hruaina ani chiam bok game borok asang chauzela minute som sari parukna Benfica lam vanei vele ta thungin penalty train Pavlidis chuan an sipur su zona goal aron khung veleya aggregate ma an hruaina ani vele chiam bok game borok cha sang tak anni Monaco lam hian an norzui vele ngala minute som riat pakhat na an striker poimo George Swan goal thum goal niapma an hruaina goal aron khung vele ngala aggregate ti hian an intluk vele chiam bok
ma se Benfica mol nei tu team lam hi an van nei tluan ta minute somriat pathum na kasere sa siam sang atrain orkan ko sku chuan an sipur su zo na gol aron khung ve le a aggregate ma an shroina anile chi bok hemi nu hian Monaco lam hian na takin an nor let vele ngala gol dang ero alu bel zui talo anne ti hian he in khela hen gol thum ve ve in pe in anin ne to ka aggregate ero Benfica lam thata zokin goli gol thuma ne na changin round of 16 anin pet kai Belgium club roots lam point ne na an chang le ta nizan in khel bo rok chang le poimo taka an king puimol nei tu Atalanta lam chu gol thum gol khatin an ne leya aggregate po har salutuk lovin round of 16 anin pet kai aggregate po ulsam taka ne na changin round of 16 anin pet kai playoff in machon turte po ani tum khan Atalanta lam hian club roots an machon dong khachon an lom hle in arin oma club roots lam hi kan hriat tak khan playoff khel phak chin aniam bera an niya Atalanta lam thung hitsu atopa an van doya direct round of 16 in pet kai lo chia chia kha an ni thung hemi wangen Atalanta team tan club roots si anol sam turangai tepo ani manna ma se an ngam lo hle first leg ka an ngam to lo no second leg ni zana in khela po hian club roots lam an thazok leya minute thum na leka talbi chon ma an shroina gol aron khonga minute somni pasarina an gol ni na khung leyin first half hun top ma shet minute somni pangana Ferran chon an gol thumna a khung leya aggregate gol nga gol khatapma an shroina anita ka wangin Atalanta tan bei saitur aum talo le second half an run deuh 13 minutes somni parukna adeloma lukman chon Atalanta team tana an sipur su then na gol aron khunga penalty te po ani puiro hian a thel le bok hei bak hits gol dang alu bel talafa club roots lam hian in gol thum gol khata ne na changin aggregate po gol nga gol nin Atalanta team hi an neya base lo zok team hian har salutuk lavin round of 16 anin pet kai zuita Nizan lama in khel ngai ven hlobera German Bundesliga table ma shroi mek to Bayern Munich lampo in next round anin pet kaya olsam taka an ne turangai Celtic chu aggregate an ne shram te po ti taila next round anin pet kai na konga Bayern Munich team in base an phak lo hle Nizana in khela hen Bayern lam hian goal shot rum somni pathum an neya Scottish League champion lai Celtic lam hian goal shot rum nga an nei thung first leg khel zota ka khan Bayern Munich lam hian goal ni goal khatin ne na an lo chang towa second leg phai hi chu an ol sam hle tura ngai te po ani man amai ro chu Celtic team lam hian bul an tran thazoka minute samruk pathum na Nicholas Garrett chuanin ma an hruaina goal aron khonga aggregate anin tuklan na ani chi bok he goal bak hi goal dang kan hmu bel mai lava extra time an khel mai rin na te po alian man mase Bayern Munich tan minute sam ko palina an team tana contract ziak lim Alfonso Davies chuanin an sipur sud na goal aron khunga aggregate ma an hruaina ani chi bok hemi nuwa hian goal dang alu bel zui talawa Bayern lam van nei ta shamin goal thum goal hin aggregate Celtic team hi an neya round of 16 anin pet kai zuita anne Nizan in khel result lam kalsan ta ila zanin in khel tur fixer nama lu chho vele don ta ila thaume zanin a hian dar som pakhat le minute som panga train UEFA Champions League playoff second leg hi khel chun zom anile donna som pakhat le minute som panga hian Borussia Dortmund chon Sporting Lisbon team chu anlo mi kholang team pani tei first leg anin machon to chuma khan Borussia Dortmund lam hian har salutuk lawin Sporting Lisbon mola valeng lutin Serhu Garasi Pascal Gross le Karem Adeyemi te gol khung mangin sithum fine Sporting hi anlo ne towa second leg an team tan thil har sa om arin om lova an mola khel tur an ni bok awangin Borussia Dortmund hitsu har salutuk lova next round lu turangai anne zanlai pel dar khat le chanve in khel pathum thlir tur aum dona French League 1 club patni Paris Saint-Germain le Brest te chu anin machonang first leg khel zota ka khan Paris Saint-Germain lam hian har salutuk lovin an machon tur team Brest lam hi sithum fain anlo ne towa
Brest team mola valeng lutin Osman Dembele goal ni khung le Vitinha goal khat khung mangin sithum fain an ne towa an second team te po chorta se an lut thawang ti theitur khopin an din mun a thato an ni Paris Saint-Germain next round lut ngei tura ngaila a thau me hei ba ka hian PSV le Juventus te anin matson don boka first leg khel zota ka khan that's the PSV lam hi Juventus mola leng lutin avan doi zoka an tanga Juventus tan khami truma khan Weston McKennie le Embangula ten goal an khunga PSV tan Ivan Perisic chong goal khat a khung ve bok first leg khel zota ka in khel pum pui thira chuan mikhol team PSV lam an thazoka Juventus an van nei ta sham ani kha second leg hi chu that's la PSV mola khel tur an ni to dona second leg in khel hi abo ruak atangin arin oma saktur porin thiam har satak anni zanlai peldar khat le chan ve in khel ngai ven lo ber tura Spanish La Liga champion lai le he in el nakal me ka champion lai ni bok Real Madrid chon an mo Santiago Bernabeu wa Premier League champion lai Manchester City chu an lo mi khwalang first leg khel zota ka khan team pani ten in khel mu nom tak an chop chuaka first leg khel zota ka khan City tan Erling Haaland chon goal ni a khunga Real Madrid tan Mbappe Brahim Diaz le Jude Bellingham ten goal khat theu an khunga City hi chak mai tura ngai an ni lai khan minute somriat pangana thlengin ma an hruaya riat rukna tangin ma an hruaina an hlauta ani kha tuntum second leg an khel tur hi a hmu nomin arin oma City lam hian Real Madrid team hi tra an ti thu te po an tlang au puina sakhop maya game and play na mai ero ani arinom second leg in khel hmunom tak kan hmu han ring ta ila tunge chakzo ka kan rin te po kha comment section lama han thai lang le don ta ila thau me probability tang chon Real Madrid chakring an tama City chakring hi 30% lai an om ve bok tunge chakzo ka kan rin lom le Inkhel result le fixer lam kal santa ila football thuleng lama lut chau ve le donang o tun rum chu Arsenal team na senglu antum raragi tranghen bul tran don ta ila Italian forward tun din huna Atalanta team ta na chetra mai Matteo raragi hian du tu anei chaulian khop maya niza nama khanin Arsenal lam chen senglu antum ngei thu tarlan ani pialama ama du tu Liverpool team chu makhal antum thu tarlan ani bok Matteo Raregi hian season kalmek amang thakop maya Italian Serie B ka tum somni pathum Atalanta tan inlan toin goal somni akhung ting der towa Italian Serie top scorer huanga achung bera au mek bok goal khung thei tak ani wangin tu naya du tu anga khop maya Arsenal team in thom an ron nei liana Liverpool team point an du thu an soi ve to bok Zlatan Ibrahimovic point thu thar aron neya tu naya Joe Felix angeta singlu antum le tumlo an zona chu changin Zlatan Ibrahimovic suan ani hi angeta singlu chu kan du ngei alom engpo thleng thei alan ni renga Joe Felixin ati turang thatakin ati chhaumeka kan team tana atang kai zepo alan tir chhauzel ani hetiang zela akhel chhauchan singlu dante po kan langai tuang tihin Zlatan Ibrahimovic suan asoi he thu hi Fabrizio Romano mai baka Sky News tamten antar lang towa AC Milan lam hian akngetin Joe Felixi an senglu mai arinomta team tok lamin atarlan dana Real Madrid lam point an attacking midfielder side defender anga tepo man thei Eduardo Camavinga choshal an phalthu an soita niin alang vele ta Camavinga hi hliamin ati boingun ema wangin Real Madrid lam hian ama thlak tu tur senglu mai po an poiti lo niin alanga shal mai an poiti lem lo tin ani chu tundin huna Camavinga hi United lamin senglu an tum niin thom aleng meka team tok lam hian atar landan adik ani chuan United lam hian Camavinga hi an du chon an senglu thein arinom Liverpool lam point din huisen chu an senglu thei arinom ta ni hin alanga nizan lama Fabrizio Romano an atar landana din huisen hi ama du tu 10 million somnga velin an senglu thei do ni hin alangta a contract nei la ya a release lo si million somnga vel ani meka kumsom pakomi mana hian in club lian 10 million somnga the chu anin huam chon an senglu thei mai don tin ani chu
Mario Balotelli thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le Balotelli chon tu hnai mai a khan Premier League hi khovela league thaber le ro pui ber ania he league ka heng ke point nu ma ro pui tak le thatak kalo nei ve to kha thil lo mom tak le ka in chuan na chu ani mitam tak ten Premier League ka khel lai khan karo pui lo tin soi thin ma se khang hun lai khan Premier League ka tlap thaber tan ka khela tun din huna po Premier League ka tlap thaber chu team chu andan ni rank ti hin Balotelli chuan asoi English Premier League club Manchester United lampoint thu thar anron nei vele ta free transfer a senglu thei Paul Pogba chu season top thlenga tan kol antum thu tarlan ani ya in biak na po kalpui antum tran to ni ya tarlan ani bok Paul Pogba hi kan hriat ang khanin hliamin ati boy ve na sakhop maya shremte po an tok ve ang lop boka tun din huna ero an shrem na hi hli ani towa adu tlaptan a khel thei to don he hi United lamin man tangkai antum ni in alanga sumlama tla chechau mai United lam hian in Paul Pogba hi an senglu le mai arinom ta Arsene Wenger pon alo en goal to thin Arsenal team chu ala mangai hle ni tur anni tun na ya kan Premier League title race chungchanga angai dan aron soya Arsene Wenger chon Liverpool team hi an tha ma an tol thudu meulo ani ber mai season kalme ka tum khat bak tlom anna nei lova thil maktak chu anni heti ang ti thei hi an tam lova an champion ngei po ka ring bok amai ro chu ka du dan han soita ila Arsenal team hi Arteta noya han chak chho char se Liverpool team hi tum thuma tanga tum level han tol thove se ke chon ka du khop maya ka du dan te hi athlen ero ka ring lova thleng tura ro chon ka du khop mai tin Arsene Wenger chuan asoi Italy team tana ro pui taka lo in lan to Ballon d'Or te po lo dong to tu Roberto Baggio wa thu soi hi kan pom zong ani hlomem le tu hnai luka khan media ten ankom na Baggio chuan media trend khat kan ti pandit tam tak te hi chu ke chuan ka ngai na lo khop maya player khel chedeu an han ti ang chi te po na takin an soi sel thina field chunga han lut ta se mi pathum vel po han bum tlang theilo tur ang vel te po hian aro pui berni om zia jang hian an soi sel chiam thina chung te chu an ming merin soi katum lem lova anin hriat ngei po karing anni hetiang ang hi sim to se ke chuan ka duwa kan pandit nei thren khat te chu ka ngai na lo hle ani tin Baggio chuan asoi Borussia Dortmund lampoint an forward Jimmy Gittens mana an chiar zat chu an ron soi chiang ta build lamin atarlan dana Dortmund lam hian an forward mana hian atlem bera pau million somriat panga an phut ni tarlan anni kumsom niau pa hian season kalmek amang chelutuk lova hemi wang hian Arsenal le Tottenham mai ba ka Chelsea ten senglu an du thu an soi towa aman ero asang le Manchester United lampoint antlar malam thom sak antum na konga Victor Osimhen chu January transfer kongka in honlai khan in inrem na anlo nei pui man ni in alanga club pani te anin rem ti na ani zok chu Osimhen mana United le Napoli te hi anin rem mana amai ro chu Osimhen hian season kalme ka Galatasaray tan ka khel tha ma he club tana ka thutiam hi ka len don na Galatasaray hin season kalmek chu ka tluan don anni chu wang chon min du tu te hi tun din huna chuan ka ngai ven lem lova nipui transfer kongka in hon hun lo ngak ro setin anarta ni hin news rin tlak tak chuan antar lang UFC commentator lar tak mai Joe Rogan point tu na khan Lionel Messi chungchanga angai dan aron soya Joe Rogan chuan Lionel Messi hero pui tak anni ain khel ka mu thei hi kalom ma Lionel Messi game khel ka mu masak ber hi kumsang ni pakwa khan ani ya khati hun la khan no pangte lanima sero pui tak ani to anni UFC anga han comment thei te chu han ni sero pui takin ka comment thei karinga amai ro chu ka soi thei zong chu Argentine superstar hi khovela football a chuan athiam berte zingami ani ya ati ang ti thei hi kala mulawa ain khel ka mu thei rengot po hero pui ka ti hle tin Joe Rogan chuan asoi English Premier League club Manchester United lampoint Al Hilal fullback Joe Cancelo chu an ngai ven chho tran ta ni in alanga City team tana loin lan to kumsom thuma upa Joe Cancelo hian tu hnai maya khan English Premier League ka let le achak thu le United team in an du ni chuan
United team tana impact ain hom thu a sei zau mai ha hei hi United lampoin an ngai ven nia tarlan ani pialama sengnu dan kong an ngai to tur thu tarlan ani zuita Brighton lampoin an forward Karu Mitoma manzata an chiar chu an ron puang vele ta tundin muna Karu Mitoma mana Brighton lam chuanin pawmilen somruk paruk point pathum an chiar thu an soi chiang ta kumsom ni pasare upa Karu Mitoma hian season kalmek amang tha khop mahya hemi wang hian in du tu po anga hle Chelsea team player tlar nung lam an chai kwal tak tak mai khat chu pui tak an hi ya Chelsea lampo Mitoma laka hian an mit atlung ta hle ni tur an ni sengnu dan kong an ngai to ta ni hin cut off sai lam chun an tar lang Real Madrid goalkeeper tebot Courtois point thu thar aron nei vele ta Courtois chuan Real Madrid team ka khel pui to zong te hi han chut le ta illa player tha ka ti ber chu Toni Kroos kha ani ya akeding lam le veilam amang thiam ma a ball receive kha pui tak ani bok a ball pek chokha du ang thlapa tha ani zia boka apa sual ngai meu lo ani chuwang chon Real Madrid ta ka khel pui to zinga chon Toni Kroos si a thaber ti in asoi ole hatichin hatun tumata ni tamai se clear tu te ha channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tran min han la pui zel ula thu thar ngai nom takte nenin mu chhole zel kan tum don nia chuti rolin naktuk lam hi karon da manin arinom chi lawa kaushan lam kan sport ve dona kan in khel vele lob don ani mel rio mai chuwang chun atuk le lama te po in mu le kan tum anga naktuk lam chu minau hre thiam sham turin kan ngen cheu ni e